Turi live nibyo koko hano kuri boda y'u Rwanda na Kongo kuri la Corniche, aho abantu benshi bakunda kwita kuri Grande Barriere. Harimo haranyura ingabo za SADC zari ziri mu butumwa bw'amahoro, zaje guhangana na M23 bikarangira zitsinzwe. Ibyitwaga ubutumwa bw'amahoro zabihinduye urugamba rukomeye cyane. Izi ngabo rero zasabye ko zanyura hano mu Rwanda zisubira iwabo nyuma yuko zagerageje gutegura igitero bafatanyije na FDLR ndetse na FARDC ko bari barahishwe nabo hano mu kigo cya Bambiro. Ubu tuvugana 54 nibo bamaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, abandi nabo barimo barazinga utwangushe isaha n'isaha babaciye hano kuri boda. Ntawemerewe gufata ishusho cyangwa se ifoto, ariko twebwe mu ibanga rikomeye cyane twabigezeho, dore uko M23 yateguye ikaba yapanuye n'umutekano hano kuri boda mu karere ka Rubavu. Biteye isoni n'ikimwaro ku ngabo za SADC zirimo zirareba nabi cyane, zakozwe n'isoni kwinjira kuri uyu mupaka. Munabyibuka neza, aba nibo batangije urugamba ruremereye, harimo na bamwe mu barashe mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko bari barateguye umugambi ukomeye cyane wo kuzafatanya na FARDC na FDLR kurasa i Kigali. Binjiriye mu karere ka Rubavu nguko n'ubundi Tshisekedi yahoraga abyigamba, ariko M23 yaje gutabara u Rwanda ubwo yafataga Goma. Amakuru yifatwa ndetse n'iterwa ry'igihugu cy'u Rwanda barigahita arijya hanze. N'ubundi SADC yakomeje guhishira ikibaba, izana abacanshuro ndetse n'abandi bahaka bo guhakinga itumanaho ndetse na mejaring bombe na anti-missile ziri mu karere ka Rubavu muri za Rubavu ndetse no ku yindi misozi. Rero umutekano wapanuwe ku gatelefone gatoya cyane. Uyu mugeshi arimo arabaza uwo bita Sultani Makenga ati what the next, ko bamwe tumaze kubambutsa. Itangazamakuru ryose ryapanuye, nguko mubibona abanyamakuru ni benshi, ariko mu by'ukuri uretse gukora introduction gusa ya hano kuri boda, nta muntu n'umwe wemerewe gufata agafoto akariko kose umusirikare wa SADC urimo urataha. Ariko mu by'ukuri aya ni amateka M23 iba yanditse. Murabizi neza ko maze igihe ntabapodatinga. Impamvu maze igihe ntabapodatinga muri Kongo aho narindi connection ntabwo zari zihari. Ahantu hose hano muri Kongo connection ntabwo ziba zihari, kubona ama connection biragorana. Ariko aho mboneye connection ndavuze ati reka mba updating mbahereze ibyo mutasanga handi. Nuko nguko barimo barambukiranya baza binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Hano rero murabona kari kuri boda neza, aho bita la Corniche mu karere ka Rubavu. Ese bano basirikare ko tuzi ko barenga 7,000, hakaba hambutse 54 baje basanga abandi barenga 100 bambutse barakomeretse, baragiriye ibibazo ku rugamba. Bamwe bahise bibaza ngo abenshi biganjemo nabaye. Abenshi biganje hano nabo mu gihugu cya Tanzania bagiye gutegura abagenzi babo uburyo bazabakira, dore ko bazafatira indege mu gihugu cya Tanzania batazigera babifatira i Kanombe i Kigali. Urumva ko nuko situation zimeze, ariko bazanyuzwa i Kigali bakomeze berekezwe kuri boda zabo, kuri boda ihuza u Rwanda na Tanzania, abariho bakomereza. Urumva bazaba bakoze urugendo rurerure tuzabomeka. Nuko nguko situation zimeze hano mu karere ka Rubavu. Reka nizere rero ko wakaze subscribe tukarushaho kugenda tubana. Ntawe utarakanda subscribe, uyu niyo mwanya ugezemo kugira ngo ukande subscribe kuri Gasabo Update, kugira ngo tujye turushaho kugenda tubana umunsi ku wundi. Amakuru uyabonere ku gihe, akugerere ku gihe, umwanya ku wundi, umunota ku wundi. Amakuru yacu ari update cyane cyane twibanda ku biri kubera mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse anariko karere u Rwanda na Kongo, Uganda, Tanzania, Burundi baherereyemo, ndetse na Kenya. Anariko umwuka mubi watutumbaga hagati y'u Rwanda na Kongo ukomeje kwiyongera, dore ko igihe cyose Ministre Nduhungire yahuye na Ministre w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Kongo, yanze kumusuhuza inshuro irenze imwe. Ibyo rero bikaba bikomeje gutera umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo.
naniko kandi ibi biri kuba imirwano irakomeje, mayimayi zirimo kwataka bidasubirwamo 23, dore ko hari bivugwa ko mu mujyi wa Bukavu haje no kurasirwa abandi basirikare 14 b'abazalendo. Mwakoze cyane rero, iyi ni Gasabo update, dukomeze kubana.